Nechuleire wewe etaone ebayire bize muno wiki eno moleko katandika di moleko katandika ebiro byokwezi ngikishana gwatandiki kwatandika ba wiki ehwire bakyasabi okya mukago bakyasabiti utatandika ebiro byokwezi katandika ebiro eteka kuba yatandikira wiki ehwire egyo moleko gwatandikire se town ebayire bize muno abantu bali bayingi muno mu town barate town egirabiremu echuleire ba mwebale ya mpango badogo mpango baito wakagendaga mpango okagenda odi mpango mirundi nyingi irati mazire ogwajozi nugo ntabaire mukaba bize nkaba harayira abantu nkeirege kugamba abantu aro video yange yenkozera ya YouTube nyagamba abantu tibakiyagenda mu mpanga abantu timaiki kibayiro impango kabata kiyazijumbira muno ijori nkarura abantu nyoka bayampango ninkwato amahule gange abantu bali bati to mu VIP tent entebe jindi ziri empute zitaina mbantu abo bantu abanyura bakimutakiya endo abantu bakagama ngo ati empango bwire buno tekyali mu masanyu gona buli bagendaga mu kikali ne badigida ne baguruka empango ngo ati bwire buno byona tibibayo tibabyekiriza nikyo kurati bakirana genda no but kandi tibadigida bato kumanya bokwa roho kibante kibatandiki kibale tibabaza ugamanya ati buli batago munda ni empango ne toma bikie ati biro bine byona tibibayo bya tibabyekiriza yo mundo ogo bakuno ati nikyo kurana abantu tibakyagia bwire abogama ngo bikahinduka abo mukama waitukora kuruwara nk'abantu batakyageza ijuka abantu benda mune bintu byo ebinyumo hati wasangaga ebidongo biri hano kinu kiri hano zinu tensa haliwo promotion ebidongo banu ba bero balese ba Nairo ba club batade byona tibikyaro ono kuna inao Chameleon ono inao Bobi Wine ono inao muzini Badman kurasha ono inao Rapadiko no sangango hali bulisadi yokakuika yona bali mukujaguza bujaguza. So I think kamaringo mbalize game video yanga YouTube na ka TikTok ngambe go kama buyiye bugarure vibe egyo yali mu mpango bugigare abo kuba amazima gali nti tekiyarumu kando muliko guno gwempango gwabaga kula chambers timai this time around awakiguri baitu gwabaga abako kwijuka promotions gwabaga chambers zabayoga nyingi ha chambers za wiki yempango egyo batagifole nanka somero wa university ya baitu yona chambers biro bine kyakoro muri mugwa abukuba chambers yabaga parliament yobukama bata bukama tibugira parliament these days tibugira parliament these days era chambers ngambe kasigara hao kekisani urukura turubayo hato bukama tibukyaye hanura kuikara bakahanura ngeri bahanura bukama tibukyaye na wadde na minister wadde naki buli chambers abanaka abagatwa bembaganiza abantu bitaba ministers abo mukama be yakomaga aba minister of internal affairs, minister of agriculture, minister of abasigazi, minister of abakazi biki hati batungaga nka cabinet ne bayikara chambers aturundi ne baba ino rukurato rwaba chiefs abachifu biki aba emiruka biki nibagandi bayikara but this is of course tibitaha byonna bikahuwaho ati buli ebiro byokwezi 10 omukama agenda mukusaba biba biro 10 ko mukaganye cyane ejja kuba mpango ati agenda mukusaba St Peters but this time biro bino takiagiyayo of course munengo atekere na mani akachina omugono yabayireyo kyonka ati kyembanja kugamba kile kitubaito bazaye ky'orukurato Bishop Ateirweho bamota Ateirweho Bishop Jacob Ateirweho aka questioninga nako muhikiro yamugamba bayitu operating otaino rukurato taina ba ministers buli kimu niyo kikora
And of course akabahikire because tosakuba hao utaina baminisa yiwe bakuhabura inyona mwina kwikara muhaburangane itali kuligama ngo niwe nkaina kengera buli kimu kyona ati president ijwera kagamba bajja kine situation eri hanananga abambukama bajja kora kibajja kwekaguzaho hali atonogeno turole maybe you never notice sa kutunga abananka ba ministers abatukubetaga because yes chamber zero iburukura to baina kukisikara ni baikara kyonka nanka ijwero mukama byabaire omukikali manya president obyazire mukikali akasima katikiro yamusima emirimo yakora nkibaliza video yanga TikTok nyagamba n'abantu abagamba ganti byakutaga kugenda byakutaga akiyaro baddo atikenta my president bakushima emirimo naite kunu abantu bakunu mbukama babunyola abanyoro bakuba basimire kandi atiye bakuba basimbire yiwe kiyanga ikirizo obukama bubahansi ya government ya Uganda are ebintu betwinda kuikiriza kikumanyisha obutugamba president akairegenye kyakara kagamba takyainta kyayenda obukama tibukubaho understand tibukubaho kandi yabuyirwa akabobote obote tino yakaire yenga kama bukasangwa na ba president batakabayo bukasangwaho baitu ati government ya gendo nanka government of Uganda president abana powers akusa kujja kagamba nti atobukama tinkyabwe akabuya obota tabuya umusebe tino yabugarwi you understand akusobola kubuya iwe rugahali president mulegweho nyo president wa Uganda kikiriza ati nukugambira ki asakera nyikyakara kagamba parliament tinkyagenda nagiyo umuramukoraki tune kyo kumukora ati na muno Uganda tazi ni Uganda hale so president murugeho iwe kale ngo agambire gabo bona bakumupulaningira na wali mugwetegekera bo ati jere atukaba mukikalo president yajya atata hoge bota mukikara bata mukikali arogete nebanza ni mutaha mwao hata ari ya kabiri kuli munda ari president akaja convoy ya rabo direct mpaka munanka kuli munda ati bakinga hao ati nandi nyonyagamba abantu ababaire basembe nyagamba ati nobokuba nofuota tosakutaha kuli noba kuba ni wakutenda bata nobokubolota toina halo kusakusara no sara no ye president mweganyire ati arobi yabigire engudo zona bazita nyowe nkaba nivuga nke tora doaga kununti ningena mugaragi boko bona amani ningena mugaragi ane nyuma yo yane dine someli ya Mandela dine ya annex hali bafuire motoka oina kwetorora engudo zona bazisire ata ina amani aho sazina ngani nyenda ijara beho aino agogama anti wa amani muno waikaga ro musajja bona buswekere fwes bakoraga bukora budi oya nyoye nga aina amani ijara beho yagamba boje nwe kolenta tukabantu bazendo muntu omuyagamba ati yagamba ali babi babaliza government ali babi ati government eri hana baje bagiheho dictator ngunu baje bamuyeho ora muyaho ke mundu zona nwaze kuzandara ari president akaba mutendi yaho yarugaho yagenda kusensa entebe ya sigaraho nanka ya sigara ataro muntu nando musigazo myangamba hati nyirukirege kagenda kagikara yamugamba iwo genzerego kayikara mu ntebe je 1 okuba ihangoli hambire hako kuba niye giyentebe yondaza okuba hambire entebe bakuitira hao definitely ukubulire mwisi yawe orukwe eyo likuba isasi oh my god kwikara mu ntebe ya president kando na yazire na iruka na ijaku umanyangu yagamba bene naenda manyangu president mukozere batamuchwera no muchwe bakamuchwera baiti bakagamba bakamuchwa magufa ganu tamaina mulingo bagachwiri ati SF sigirugeo SF siwe kukwata eina hali kumiga
baine bichweka byo babatendeka kumiga tokenga noke iyo eketaga bwetagao abo aba basaide ororera kimungu abaire kukwata mu ngaro za IPV iyo kuboho hati nyo tugenda binu byaite binu bya mahule kamera zange nyino mojo wa ngoro mkongo nkanyenda kutwara pini manono bakabanga mtwara mkongo wango oli mulingo manye omukongo taine bikumubazaho taina na kim hati mtwara tuhikali by the way base fusaba abanyura bakusinga babahawo bamanyire iyo Julius okimanyire n'abantu ababaire mu ngudo abakuragiriza abantu bona bakatera abanyo bana bayibe swekere bine abasirikale bona bayibanyono misani babazoru nyoro nakugamba iwe nkumanyire waduwire ono namulimo hati nyeki yanyambire nyaikala gate ya Julius ibara lyangiriro hala list hati eryo mojo wangono litaro chonganyina kurwana kumutwara hali hati ina ku explaining aho biki aga Julius mtima yaba tugenda halolo ndi no genda hatole oli ndi munyankola bakita kukenga kurungi no ina mu explaining ro babiki kujja kumu approving omusigazo nukutamu na rutaro rwo finally yatahamu hato byatahiremu turaho tukora akuru akonvo yo mzee M7 akwenda genda wa agemere muragi nyamugamba ndangayi kandi aba bakongo benda muno president bakuterera hisasi yokusandara nokusandara kyonka kimaye basefusa bakusinga baba meeting abangamba itu Julius toturamukia baitu aroko kambara mukia arogumbara mukia baitu baramukia muna program antu baramukia tubaramukia abanyora bali mu tubaramukize tubaramukia aba following zaitu mwebale muno nimirimo imukora tubasimba muno ati akasikike empango idwezi amasini hanu akabaira hanu musakazi twaja twafuna omwishiki akabana manya arugire kono munda musakazi agaruke kono mukisayo baka bagenze kusenso baka bagenze koraki abayayi bakwata bamuhondera bagenda bamukwata bamurepinga bamara bamucumita nakasomu bicweka byayi byensoni mali oiro bakamwangura bangu bamutwara mu idwara timanyiro ba akaterekero balati saka sejeja muno nabasumma eja muno nenkozi timanyira ija nabo kyoka harimo abantu abakora business buli kinyumo kyona ali kikaba abasuma ni bakora ki ni bayija baikara baina information ni bamanya ati musabala hariyo kivurukiti aya kuba ya abantu ni balumba niko bakaika musikyogo cyali bamucumite kiso batabojo nywe omusikyo omuhambiro murepingire habo wakino cyora nokore kikorwa kandi omusikyo mu maziro redectine sakiyayi njahe okyoiro omukwasiro mucumisira badoga abana babasigazi bakunywe njahe kandi Julius enja tukuligamba ngo bulanywe njaba nebikorwa ebyo kyongo kusanga omuntu wobomezi bwaine ko buhango bwayibuwemereyire ndamukizo bachali banga bahanu kiriya teta aho beto batabata sanisiro basigazi basanisiro batu bagireno bakahuamani kandi abojo basanisira abo barone bata abamu balimu abasuma kandi alimu nabamu abatali basuma bali babokisa abamu bahimbensaho no sangangu Julius buli mukafuna omuntu omusuma obo omuntu ayine bikorwa ebibi mukaikiriza akabegaita nambere mukuba nambere mukuyikara ni muba ngo buli kikorwa kyone kikabaho inywena bagamba muri inyona babatwalira hamwe so tubaramukiza abasigazi basanisiraho unkwakura mukiona abasigazi baitu badogo businse gira ababadman businse okura abatenda ababadman maya bankaba businse gira bakabaye abagira ro hati kiro kimwe bagenda bakwata musigazi mugenzi wabo akaba ngamba na imbensa hawo nyanyati ati bagya bamukwata bamutwara aka polisi kakuli na anka kasingo abasigazi bakagamba babusensi bagamba nti omusigazi waitu tukwetaga bakagamba kabataina musango nawo babihuro
Mike bakoze ngo bakarumba polisi olutaro rwasiku bakarumba kasinga polisi bagichwa omusigazi wabo mutayisuza bamuyihayo okusandara na businzi bakarumba polisi bagamo gomojo taina musango gwona kandi tukumwenda ekibaba kozere Pirimani musisegira atijeraho arho ebara ya keke aho no sirimuka mukisarwa keke sirimanya keke siri ate bataga ni bakomplaininga hari nanka manager mukamweki kichweke ekyo ni bakomplaininga aho mbakubali misa olaja obo aja ne chapati bakugirira mbarani bamubinga manya biki abalemesa nabayisiki ofu yaye manye bayabeyi kanda abakira kubaze byosanga nibenda kutwara taina benda kutwara abo kubangu akozereki akumanyire ngwe baragi foire ya toli na mngamba au inakusasura sene ati na ikara kwa ahuire omusajja oli bakamutera mbaramukiza basigaze nywe nababusinza bakusinga batabachali ari na nyonyi nabonya abakolera anyati abaseji ba boda nywe nabarwara businza mbaramukize mbaramukize muno bari tukendeze obusungu sometimes Julius ensonga ya enanka empango abantu abakira biro binwe ekizibu kitwina ngu empango obukama bukafunamu enta obutakira enzangana hato bafunemu obutakira enzangana wayesanga ngu abantu bakalozinga hope okugonza obukama bwabo abo kuba wayikaragana orurebye ikarahoga bakuruwana girota amahega ijuire giroti bakozere batane benda kuhindura obukulembezi kyonka okushigikira abo kuba nyowe abantu ijuka Julius Site twikara mbanya mahore twikara mu bantu no bintu bibako etombo ita bintu bibako bazao nibagamba ngu habugamba obukama bukaikarana okuruwanagana nibenda kuhindura obukulembeze bayisanga ngo obukulembeze ngeri bali nibenda buli batemu bayisanga ngo byona biguire butaka ati niki abantu bagamba ngwa nyono obukama bukantama nyo obukama bukora byabo bibakwenda obukama biro bintu tubukenga okusanga abantu bayina complain zabo nka abantu hatiti manyire ko bukama bugenda kora butabo kuba Julius bulo obukama wasanga geta unenu ejuira abantu abantu ni bakole sente lodge nizijura hotel emere no sanga saha munana emere hoire mu hoteli no sanga masaluni gakozere botiki zikozere ngu town buli muntu wena yabagaina mu business akozereki afuniremu ngu hatibuire bunu obukama utukuba tutakyafuna chance egyo habo kubangero kabalizege ijozo kabamunda mu VIP entebe zikozereki na abantu batalimu ngu na abantu batajumbire kintu kyaki kyobukama bwaitu ngu ege kuba losi nkaitweki muno mutauni habo kuba ngu abantu obukama buona kobo oli Kampala kobo linka ngu obukama buba ekiro kiyabo kiba kiro kyo kunyumirwa abantu mutauni abantu bakole sente buli muntu akoraki aba happy kyonka buire buno obukama okusanga ngu ijwezi buli muntu wena wasanga gale habya ibindi nyo Julius buli kiro kyo kujaguza obukama bwaitu wasanga gani nyo yabanza gambukama kyonka ijwezi nkagamba na nyavuge motoka nyagenda kagadi baitu buli nanka yona buli obukama bonna bwina mwensonga zaabo bano bukuwa Buganda toro nkaho nabaina ebizibu byabo kyonka ekyo tikikutuyaho nti tuite tuli banyoro tusigale ntugonza emirwa yaitu ntugonza obukama bwaitu ntugonze buhangirwa n'abaitu you understand ebyo byonna bibaho bintu byomunju bisigara biri byomunju definitely bijja koraki bijja kugonjorwa bijja kuhuwao actually ngwenda kusima President Museveni message ya haire yagamba tuleke kukopereza ebintu byabajungu byabakibi abantu bishibantu bagamba hano President wagamba ebintu ebimuhangayize tali ali ebintu byabajungu manya byaki
iyo omwana kuba nakyatandika kuli okwenda omuhereze chips chicken omuhereze bijanka food ze nubona kyatandika omwana kulya ate omwana wamukuliza habyo kulya ebyo we president agamba wali oburu ali amanya amagita bikibiki ebintu eby'Afrika ebintu bya hanu ebyo buhangwa bwa hanu yagamba nti obuhangwa kikuru muno ati baita onna nyekyo nkisupport kuba nanyi n'ebintu kira kozesa hati ito osanga nti ate obuhangwa bwetu twabunagiriza twatandika kwenda manya by'abajungu nuko tugamente tuli modani twatandika olulimi manya tukuruteeka mu manya Olungereza manya bikitu ko tugamente tuli ba amani muno India nuko bagaye tuli bakabi muno ebintu eby'abajungu bisakuba biro batu bitatwebese ebyaitu hanu obuhangwa bitatwebese obuhangwa bwaitu hanu nk'abanyoro yandasana empako zaitu tuleke kuzaninagiriza olulimi lwe tuleke kurunagiriza ebyo bikuru muno nibyo bitu identifyinga yandasana hati tosakubuli munyoro utaine empako yandasana empako ndike kufora munyoro yoki mayibulu rugenda ukagamba ninye empako yanga moto biki bagamba abantu ugo mutoro ugo munyoro yandasana nibyo ebyo bikoraki abikisana ko muganda bagamba nzira kino bagira bagamba akabiro ugo muganda biki identity yawe ba culture yawe culture is what identifies you understand bobo taina culture obudusanota utaina harukugwa there is nothing identifying you tinibo bantu beta banyamahanga so tuleke kopereza ebintu ata biro bino lero hatenjwara zaite za abanyoro zikahinduka abakazi by the way kimanyire abanyoro nanke goma stars zaitu abanyoro tujwara emyenagiro egoma stars zabaganda atosanga tukakwata zire zabaganda biki dera atakajja bino Indian way and kuka kurura manya kuka kurura habugenyi bino kweranga Indian way biki bikayirukira kimu tugaruka culture yaitu iyo kimadize abakazi bakupangisaga abaraba bishike bakupangisaga nabananka nabasenga napangisa senga nampangisa abo kubaina senga waye tibakwatagana napangisa senga iwe enirwa ya senga yainakora gikozere na embaga einagena maka ga muzeyi waye na mama waye nibakwata nibagitwara mu hoteli nibapangisa n'abantu abainakora nkabazaire babo abo kubati bakwatagana nabazaire so ebintu ebyo bibi ibeddo ntukyali hampango nanka president obyarugirawo yagenda KPM abaikiriza wewe nibenda obusobozi bwabo kutiaze bojenye yewe wokuchura sente oli bakumutonera ebikutia bye sente nanka obusobozi bakumutonera ebisawo bya sente obusobozi nanyoka ndiyo kuna ebisawo bye sente ebyo obalugo kagamba wewe omwana badogo nawe omukasikire ino bakosire ekibando kyonka baitu management ya nanka ya KPM awo by the way kangu baganda byokito management ya KPM yawo bojoka kumara akasimi kangi kansabire kugenda kukora interview KPM awo bojonye kamukande mesa bojo kikinsonga kiki nkwenda kwijja KPM awo nkore yo interview mugise management buli nkabaninda mutuwerezo omugisa tujje tulamukiyeho owekitinisa tutulamukiyeho obusobozi ruhanga naite tufuna migisa egyo nkwenda kwijja nkasabayira baitu tima invitation yange obetomera butomere bisiko etomera nka nkasabayira genda jakiri nkole na ka documentary mundo bakagamba ngo kisana na KPM ngo nata aba bloka bawo kuika mukuru wogo aba bloka bataka KPM o inaguba nayo yesibire ibiri kikusana na nyo invitation zange zitomera aba bloka nibenda mbali ya kasente osobora gisindi kane bagimira na bumira ni bagambona kuna so ati nyoive message yange ngira bizo hano directly ambeho abo kwati mba inindaba muri maraba block mutwe chance tujje turamukiyoki
enyo basically one nkwenda ebintu bibiri kapimao munyikize nje nkolewa ka documentary kangaho nanka kapyemyaho obaruwanga tabaliza ekya kabiri munyikirize obusobozi ruhanga mukolewo ka interview tubazewo one on one obaruwanga tibamwekiriza mukolewo ka history mbe one of the ruwanga abatabamwekiriza interview nyowe kapyemyaho nkwenda just ebintu ebi bibiri banyikirize obusobozi ruhanga muihewo ka interview one on one kwenda wanu hano nitubaza ni mukaguze bikaguzo nangarukamo hano obonyo ndinka oraho no promptinga eke wano nanyo kunkora recording one of the journalists umunyamakuru one of the YouTubers abandize kora one on one obusobozi then nekiya kandi nkore yo kananka ka documentary hali kapiemi mbazeho nabakurukuru abikibiki tukora ka documentary abintu bibiri tibiri byamani munyikirize waitu obusobozi nabakuli haihi management yona Penman nuna iwe simu ya ugihewo kandi mugambirege Penman ese ulio interview gide kuba no shooting yesimu ya abakazi baba kukara bakutera amasimu nungini ntindike kikumanyisa tato aguzira iPhone simu kiegi tunuza kunundoli tunuza nankaka tunuza ne simu ndoli iPhone yes let andole Penman etsimu yawo let andole iPhone kienu nayo lekade kangire let andole leta takwenda kujja mu kamera kutina abantu Penman kiki Penman esimu butuku bantu shooting abako iPhone zizire zinukata kuzitenga rwaga wa en iPhone bageta AI camera asfa iPhone iPhone Honor Penman esimu ginanke obukazi bwaye bukana ne butera butera tukubantu bugamboli bize bugamboli bize baze bintu byamagezire kangiyewo Penman musoke muleke bwire bunala muri mu employed nja kuchandika kutakweta kutwara mfield ikando kimaindi nayo na gito dugenda na nyowe esimu giteke mu vibration tukwate tulimunaka mu interview bakuterera ogihiro bakazi baye iPhone ateke mu vibration so bayini bagamba abahereire obusobozi abali kapyema management nabikinywe naho itimanyire bowa nsindikire request zange nsindikire nkahona ezikusana zitomera butomere bisika so baitu atinko sizo opportunity enu kanda byaka message kanu munyikirize nje nkole ebintu ebi bibiri byonka nibyonko basaba ijweri 11 kyabaire kapyema ebisaho bya sente nibo bayirinde bamuha bakusana baba mu competition kumuhereza sente buli tambiro lireta baba mu competition itambiro kere kizire sente president akaba y'abantu bati akarugano yagenda kuli ngo president Museveni araruga hantebe president Museveni akiyali hantebe iyo kimanyire 10 za abantu emitwaro y'abantu abayikiriza bakoma president Museveni atengo abayikiriza bayingi muno bakira abantu abali mu ihangari ya Uganda ondi ekyo ina kumanya aliyo n'abantu era abanda batali abayikiriza abaina edini zawe zo biki ezikiriza Museveni baina kumukoma Museveni wenko omuntu tukuligamba abayikiriza ni baba mukoma we asangirwe aina abantu bayaba kumwenda bakengeza okugamba abakulembeze president Museveni aina abantu baye abakumwikiriza iyo kimanyire kandi buli hanga otali nihiraga ngu omukulembeza abamu abamunobera abamu batamwenda definitely ababa kumwenda araba kumwenda hati obusobozi bwakakugamba bakagamba mukomono niwakoraki no busobozi bogenda kuli abakazi ba boko kapiem obusobozi akagamba nkwairo ogwo oyina kulibatira obwiro Julius bagamba bashimira ati bakwaire omwana aho rugayo imbaga tayini kandi abo busobozi boti basuwera mbaga
nempeta byahe ebyo bya ogenda kusiima kandi oliwo bugabe kuswera abokwenda ojana nusuru 10 na kyekindaawo nusuru 10 ne ziti buba busera biki obugenyi babuti bubaho soda zibabaho obusera na bia bike bitibwa deni bobano yenda kusiima ojja buyija hanyuma kandi omukazi yakuibe sente yaruga ko nabakazi ino baide ne milioni nka 10 azibirazi twaide babo busobozi tibakwekiza zitaya monju yabo bagambe kyo kisirani tona kuja ne sente oinazigaza yemo omusayija alozihire obone ndine kyogere tanungi Julius sente zabo bazitwa irogenda kulani bazigazangwa obusobozi bangire sente bakuzikirize kishirani etanu kandi ikiriza nabakazi bakuyingura mu basatu kandi omukazi yakuiba atwaire ebintu ngo ati wo imbagataine akoze shopping ogenzera abuko otwaire ebintu ngo kwenda kubaza nabo mukazi akuyibire ebintu byabo babyanga oinagaruka nabyo bo omuhabu wakyo mukazi bwakuyibire nibo zire nebintu ebyo omukazi agarule sende zawe boligenda kuija otaizira abo mukazi akuyibire olijosime nkwenda kubungaho kapiemi nkwenda kubungaho nigamazima kapiemi oko kiremeiro muno nkukiyetaga nkwenda ebintu ebi mbibasabire nyowe kikuntalibanyiza muno mutwe gwanyu so tukutabarukya obusobozi ekiro kya mazarwa kibabiro kwezi bibabiro kwezi 11 kwezi kwa mukaga tukubatabarukya nywe nabayikiriza abo kireke kirungi Piniman kutaka ngambire ombazi gukakora guta gutwahire mwa salon ombazi guri guta iyo kirikita nyo mwange kiristeni malidadi iyo timanyiro mwawe guteka kuba gwa kuongeireho okanyongeraho bayitu arambazi nkamutwara yikara kitebe kikuru bado karorota omwana ngera ino bukamo bwayihali wiki kwenda garuka wiki kuija na nyakojo akangamba mutwale salongo nkuletera omugenyi nyakojo mwana wanyu nawe system yaini yegyo nkuletere kikosi na nyakoja yongeiroga ati tutamuganda ayongeiro ati tutuina mupika ngambira kwenda kutanga kusibe kishagata ati na kutanga kudoma ibudoma ituna nabanda batutwaide ubwo tufamu ende mpya yake kuija famu ende mpya tuina famu mpya yake kuija ya nyakojo tukenda mwaka guno hali guno kwa mukaga ali burahwera at least abe mu 12 mbojo ino 12 nyakojo eke kintu kimutalibaniza munagambiro obo bukama na wako wenda takaburoraoga azajali yitindisa nyakojo ninye tukwenda igwe nyakojo igwe Bible jo Julius abakaze ekintu ekyo kikubatalibaniza muno ekyo musaijogo kuba ina abakazi nkaga na babiri okusanga abamuni bagamba ngwa kubaroga buroga manyabiki nabagamba kwaha omusaijo go just keye yakuhereza abakazabo ne icumuri yaye ngeri yakabagambira icumuri yaye engera kuba servicinga niye kumwendesa abakazabo bari buli mukazi we nayenda abeho no musajja akomweta awakweta iva kandi musajja we na buli mukazi we ati oba noteze kimbufumbo kukuroleera omusajja akubarulira kukurolero mwana wawe akusoma okurolerwa kurungi esente nabakazi abo bayikara nesente bakora bana bakulima baina nesente abakazi bayo tabiyete byabo byokukara umanye omusajja atakwa nesente omuka baitu cyari farm manager ogwagira Kenya arolera abakazi be ntabarole nabo mbeki nibashye abarolera kandi ati nekintu ekindi nabo benyina akabateka mukufa abagenyi habuza Piniman ogo yaija okunywa ki bakujura kusimula ebigere omugenyo izire hato mubane mukiyahika mwikine muikara kuli ne batandika kusimba line kujja kubara mukye mwebale kujja abagenyi baitu musibire muta mwebale kujja musibire iwe niwo nogabo jo kikikimu basimba line kujja kura mukya mwebale kujja muri muta mukuliko rugendo kandi akabanaga abandi tibaro bagenze ma Misiri baitu gwanwa ati Piniman byayenda
bogi Julius buli bwoba n'ogenda ahantu Mr. Mbantaro ati wiki kujja tugarukayo program Mr. Maliro bujuna biro bino obwire bumbura baitu letero lirutu eno Julius tugenda hamu iwe Nyakojo nyowe akwe munywani we kwenda mbanywani se babiri bakamba famu bona bakamba famu bona tujja kuvuga tugende amati tugenda abantu aba 5 batano abana iwe nyowe Julius na Nyakojo ato onu nawe mulinga atandikire famu akwenda kumuhabukaguzaho kwekaguza ebintu bikorota ya muhemu ne kitabo ekyo asome mwakenga obukodyo famu manager tukuramukizoho onaloli munywani wange kapiata mabalaho atunda bajaji kagadi kapiata tukwenda muno webale muno buhereza bwawo tukusima baina abantu nibenda abasajja nibenda Sarongongo ai bangambego bantandike kumubungisa buli wiki bakumwenda buli wiki mubungisege niko bangambire comments simu kuzirora Salongo afogere Salongo buko dyobo ino abantu bakubwegomba aro video yenkeire kumpostinga nazina amazina Minister of Enjoyment in a continental nero tigagebo idega la yo genda watigego yake kaliyo Minister of Enjoyment wa mazina gamanya abaziro muzindaro aikara no muzindaro gwaye giyo ata ogo nuwe ata enjoyment muno baitu badogo araba isikia abadibiri hanu kwenda kubadiburura at least tubatware mu Asarongo kuja kulete bus kandi abakazi bakusima ijo zimba ine ndaba mpako abakazi ni basimani bagamba mwe bale kubaza abashikiabo abakuikara balo munju bayishiki munana nibefora bainazi iPhone biki kandi batenda na mini bakora emiteko nibe nani bayikara munju nke emiteko kandi ati Julius bambi hare kizibu kiri mu Uganda muno okusanga abayishiki ni bamutera ni bamugamba haro muri mu Kampala bamutera muri mu Kampala ni bamutwara oba kumutwara ijuka bamutwaire kuli eshimu bakwika ni bagimuyaho obagimuyaho ali bamutwaire takukengayo ni bamugamba hati bine barange miri mu hamaredio biki ati hivi are bintu bingi bikuba na TikTok aho biki obo kuika kuli na bakugamba hati twino mukaikuru ogo muzeyi no sanga obonda aliyo muzeyi kula sasuire sende zaye tukweno mukoleo massage full body muzeyi wena inenkanya nyala ho akushana ragenda kyalero abashimwe gendesereze bana sente bazitoiza antati badogo abantu bali desperate kikushana nka abantu abanyaragani ba commenting haro mu security no commenting ho bumarayo bayijuire biki baite mureko bumaraya let me tell you this one boso muntu abayisikia abakusinga biggest percentage of marora bali mu mberezo abakusinga ebintu ebabibamu batakugonza batakuenda baitu enyi karembera niyo neba forcinga ku bintu you understand kakugambire kinu badogo abantu bali desperate awro waguraga nje bati mugayemo kalima arona abataina naho kulima abatana na wadde naka ko kulima Julius ali abantu munsi muno kwera ataina okulima mwabo batena nakata ni baba ingi badogo dura ni baba ingi nyowe myao never blame someone hake kintu kyakora embera badogo abante kubasindika mbinte bitakenge kakola kutoza akasente nibasindika bali embera yakakwikaho ne kusindika akisika utaina kyokora no gamba ati kokole nyeki manyira ati nkabasikiba mu mabarogo abakusinga haro opportunity yemiri mendi biggest percentage they cannot opt for that job
iwo kimanyire arabana babusika bakora mabara kubyamana abasajja abandi bagenda kubyamana abasajja abo emitima yabo necura amaziga batakwenda nokwenda emitima yabo amaziga kwende sente omusajja kamuzaramo omwana yamulekerawo aina kulolera omwana kulolera nyina kulitibaina fees abana abasika bakusinga ne bakololera nabanyina babo biki okusanga abashikyala abo kusanga no Julius nanyirira omwavu baina nenjiyo budongo bunde kwenda nokugwa no sango muisiki akazara omwana omusajja tamwe yade ne 10 ni waina kulolera mama niwe tata buli kimu kiona niwo omuka ate no sangangu agenzere mukikoro kyabaira atakwena nibagamba mushiki ogoboja byamana buli musajja manyo mushiki ogwa yetunda bwetunda baita ino bujunanizo mula muntu obotakumanyi ati Kampala oku haliye bara tingi agibaza ibara haliye bara obo bano tahamu harona security obo bano tahamu sasure mitwale egi tahamu hali osasure mitwale egi 3 bo sasure mitwale 3 halimu lights zitakwaka muno osanga haro obufwali falise hati iyo boka sasure mitwale yawe 3 abaisikiba basavinga bali busa mukakura wena ko kamusimya kusavingire no muteka kafalisi akafalisi kandi toina manya baite baina kugama manyaki iyo byama kafalisi bo byama kafalisi ogenda kura service ni bakora ki ngwowo bayirota Julius yo kwendo kwenda kugiayo hati no rugao haliyo VIP mu jacuzzi osasura mitwaro musanju niwe oyechweramo hati kulikane byabo biribindi muno ne kirasi z'abasiki bali bandi muno zaragirwe niwe kwechweramo nkubana mukaga mukitabo gono bakunyunyo okutukuna eriso bali nyunya baito okunkwenda kugiyayo badogo okunkwenda genda directinga yo nkwenda kugiyayo oku Julius abana munsi muno bakore milimo ebyengere bya alabiryoku Julius bache kichweke ke bakituletere ho imahano abasajja akora kireserege no bakugamba 10 kale no bakujaga akateka 5 akora nyakaguze kichweke kiyo oba kiyo omukama wakyo akakikora ata baitu nkwenda njakitolereza no rata kwenda kingamba njagiyayo tezako bazaibara kwenda giyayo kwenda giyayo kishana buli bunyarozere nankeno yakunu bageta bateno happy weekend yakunu kuneta harona Kampala kere kichweke kindi kinyagenzire mukyamani muno ebichoka biriyo Kampala mobile money zero mu kichweka emerero mo saluni zero mu akombe kaboli kimu kyono kumara no mwezi gumota katuruka gahe ogenda nibakusala icho karo mwana kunyenyeza kabina boli kimu kyona kiromu kichweke kyo nkukienda kien kwenda gia mani bebyo nyenda bali ati baile lokadi Julius ngeri ngumanyo chirenge kuluma kusango fuire bakusanga kichamo iyo manyire kuba norra buli hamuhona abana bali busa kudwara kuli tubasavingo joyidi niwo yechwera mpini manogamba iwe ije busama nyakugo amani gauni gaga ku bajarone kanisa inyarozere ni bagamanti basabira bali buseka nise jonka girora kanunu basa yagamba gabajemu nankamu kugenda arusozi bali busawa wakaze bagia kuruga yo nenda abasajja batakuzara naye mugia kuzara kanisa ezo nungi nazo kanisa ezo nazo nungi badi dogo amati obomezi oina kwegonza by the way ruhanga bakuba kwairo kakora maka sente kawo bakagigi genda wenyumira obomezi ruhanga if God give you some money go and enjoy kandi by the way obusente butunga kandi obutaliti bujja kugaigaza badi dog nyo Julius kinde kinyamaze kura munsi mune obomezi bwa buli fast abintu byona byokwe kulembeza ati ngotungire emitwaro 10 mitwaro ntini yajja kugaigaza go and eat that money
kendozi kiro nyumirwe nyumirwa mako otakabaire kola kintu kiona soko nyumirwe bomezi bwawe iwe jagama nti okwenda kugaiga ruba iyo ense ruhanga no yagikutumira entato yi ense ne tugiriya ebikora bad dog kana betu tubimaraho you understand when you make some kamane mitwaro yawo 10 mitwaro ya 15 gandi spend oli yeho nyumirwe wegonze aro mwana wa babaire ne bamweta queen ali mushiki murungi sire queen wa kinubia chala akafaijweze bakamuziko baki akainga hao mwana abaire murungi muno jezo bangambira afire nakabo jenyo bomezi bwensi buno Julius ya life yawe yes obomezi tomanyire yarwara bangwangwa hati manyire muri twana sakuba yar hajja kubanza kya sabiti obairo mumanyire ni wogo nyode nyotiti mukenga kurungiyo mushabaire wa abantu bangi abaye bamanyirana nkangaro musiko nyarozire aro njarura bamposting ato bomezi wegonze oborabuli musaije utungira akasente go and get ekiano ogorare na ndera muguru sinyakojo nyakojo we watunga akasente mbuzi nkoko mulye so hato obwomezi aroba dogo arona abantu bano abatwaro obwomezi too serious nagenda TikTok aho na rabinu bituntu bitukubaze nagabati mubaze bintu ebyukombeka bakini mubaze bintu enkebi like wo obwomezi waye ali very serious takabahoga mukusandara takabahoga biki kora fo birindi bukiyari sometimes when you take your life too serious ofana pressure ofana stress ofana biki just biwe kandi nyonyi nebigamba byenkwenda gamba abagaiga bali mu town munu otakunyumirwa sente zawe otakunyumirwa sente zawe ngero na kunyumirwa mungero okupatikana nazo kino nkikubagambira abagaiga bali mu town munu ngu esente yawe gyongero kagiro ngero kagipatikanira bora orabano kyafa paipap atuligiria harufu nibagitandika butandika ekire kikenyini obotaka baire na kuzikibwa manya banuwe genju yange manya banuwe motuke gyongitwara ebintu babirwanira burwanira nabo ekyo gendo nyumirwa akasente kawe kaliye di akasente ka Julius omanyire ngu obomezi bwensi bunu obwomezi bwa buli bukaba buli happy nobuhangazi nibwofuna baitu bana abantu abaikara na stress balugira oti nkutekereza dogo ekinte kyasingire kuita abantu munsi yona eta stress is also getting stressed no hura omuswija no hura bikinogenda mwirwaro nibakebera orwairo taina broide bon but niburugira mu stress habo kuba bomezi bwa kwikara okutekereza muno iyo kima Julius borugano kagenda for example kagenda mu club ngu ebintu byone byo baire bikula hamutwe byona bikweva kuli kuba kuenjoyinga bwenjoyinga ngo kunyumirwa baite we kaire kona oina okutekereza manya container zange ziraijadi okutekereza ebintu nibe bikubaita bwangu abagaiga kandi nyonyo ndakulia kasente kange nkerira okura na nyata ina zikalina mu town nowe nkaka life yange no bungenda katomera halo mugaiga kansimba eketano mpaija kasingo ningatema hali tema hanu batekemo obunyanya batekemo obukabeji obomezi arone sente zindi bad dog zitutunga zitali zijja kutugaigaza zirizo okulia ati ora savinga mutwale ebiri ora guradi kabagambo ogobojo mwenda bwen kabagambe n'omusajja usanga alokona gura abantu byokunywa giro tali mu vibe kandi wetaba mbichoka bya bagaiga usanga alikuzira kumbi kiganda ali kiri atete mbichweka bya abantu abaliki loko kyonkano sangangu nanyimiro bomezi bwaye baide nya bagaiga okusanga no nagamba ngubarandura batangenzele mu club
haliyo nabakukira emyaka abakuba mu kilabu nekindi aroho abandi batamanyire life ya kilabu ege buli muntu alina mulinga akusobola kunyumirwa mu bwomezi nobakuba otageze mu kilabu boka otageze mu kilabu wetwale mutuwa genda area town okunka onyumirwe baitu buli kiro okusiba haduuko ikalire tokumanya nebikufa mu ihanga muno lao tesende zikuyamba hakiro kikuru mpaka okingura manya biki okingura weekend obamanyira bali mutawuni muno bali uyo onyumirwa kirongo tomurora we kirongo sende zayi bati kirongo biro buli kyasabita abakozi tibakinguraga biro bino kandwa ne bakingura kirongo mali oba bakakingura buli nkabaro kyasabite kimbi bakingwire bali arabagega bamwe duka zaabo mande tu mande tizikinga abantu babone bakinga maybe no jako ofire tugenda kuzika era niho ngambira na mwene waitu Sam chali hasaga no genano nyumiro na wewe bobomezi nabo twara serious muno Sam wewe Sam bobano mugati geno ngwaruno moyegulira yakanyama nakale byabigura ibati kandi nekimwenda Sam nobwo yeyetekamo bwo Sam aba smart adwara buli kimo baite kimutali banza kireki tagenda akanyumirwaho aikara ikalire tagenda otayetwara out aikara mpaka dukao uwe no mutwara out usanga dakika ibira abairukira agarukire mubawa nkasanga ijweri nanka no bamweta batano ni mwana wa nyono George akansanga go life is George kanwa kyakizire yo buwongo muka George atamugezi bai George apa atoize sente ruhanga kumusabazi moye George asano kugamba nkugulize town neno mumpese George atozenta azitoize oza business yatabamu mugira na Joa nawe Joa nanya nyimirwa bomezi family yanyu nayo wewe eta ya bapuimbinu babeda bat ya babaya tubaramukizo Sam muramukizo munywano ai Sam we ohari ya sente ya Sam bai temba manyira nanye temba manyira timana yo muntali ya sente ya Sam obo hagiria timanyire Sam nawe osanga abantu nkabe nabo baina abakulije sente zabo ati nuwo mukazi no sanga abakazi obunini bona bamulire sente no sanga obundi sende nawe nala kuziteka otakumanya arabagaiga abamu sente zanyu hazirya bata abagaiga no extent kuli batabigeri kandi ati ba politicians zinyu abakopi mukugwa Julius nombane sende no libase bigeri badi dogo aba politicians abesimbira abataga ba sente mukuliya nyobu so sente ya politician enyakalire kandi mukugwa kino nkibagambira murete sente byona mubikole tubatunulire tuti mukikara omukuba mutatwikire mukatwe sente bantu ino mutaise sente ba politicians zisente zanyu buhaba kuziri nyomba gambire mudaite sente niga mazima ba politician nywena tubateire ha maichi bali mukura kandi no Julius kangambire kigambo kyangi kino tuli ha TV an tinyi na muntu wena akaruru kange kakasigara ko muntu ogo ontagya kubaza baitu President Museveni nyowati ebya politics hura ebya politics iwe kikuru bano muntu wawo okumanya mutima ujja kwa karuru tinuko Julius kikuru muno akumanya oti ojja kunsanga amanya mpagiro nyo mutima omuntu onkwagira mumanyire usakusanga akaru kange kali ka chairman wega habo kuba chairman nuwo ahikirwa okubanza no sanga nyo nkoma we chairman wa Karuzi ka president akamuha milioni 5 agule pikipiki bala president hona biro bina haraka agenda chairman nero si wanu akumuha pikipiki kashi pia ma chairman arubatane nanka president arubatane mpule kashi ezo zibawo omuhikiro akamuha milioni 5 kashi chairman milioni 5 kashi omuhikiro akabaka mu 5 milioni 5 andi akagamba ndesere ente zange kuyambaho abanyoro kuliya nkimayinka ibunu mukoro gwempango kumwina kuliya kunywa baite ente zange nziresere mu cash
ya abaisiki baba bagenda motoka 5 kyonka next time we abanyamahule mutufu wewe nyamahule mali mukatwe emitwalo 3 kikanduma kikankora kubi mali twale 3 mali wewe kasatu bantuhereza obukama wewe oragamba ki ba politician kino nkibagambira mwikale mumanyira abantu babatunulire nobora korota abantu mubahe sente abakuba nanyali mugenda mugya kuli sente obukopi bwanyu bututamnire mulete sente tubarange mutuhe sente nikyo kikubanza mutaise sente abokuba itwe tukubakoma era nanye mugenda kulya tukuba kugenda kulya Yonye na abantu abanyetegekeire hano wangajja kunagawo bola kansanga mulimo yange ndugira haleni obara kansanga milimo enu ngirugire ya kandi ati nekintu ekindi ababuloka bakubulokingira aba politicians mukubasiisa mukubanaga nyobozo tinyenda kinti buloka tinyenda kuhikuraba mu buloka to kwenda abazena abantu bana hansi bumbanda abaza n'omuntu aba buloka hati ba politicians mwegendeze ba buloka banyu abo njya kwikyayo njya kubalizayo njya koraki nyebe bya buloka byaha kyonka akasente mukataise ati sazi no empapula batazihe ijwe empapula bakajori bakusinga nominations zikahuwa abakwenda flaga hatandikire flaga abakwenda flaga yenaremu hatitasiba musimbuire kasente mujakataisa no murakora muta mukalete tukalye tubabalirize nigamazima yes kandi Julius nina ensonga oba program ejo next Friday nebo turagibaza banenda tubazaki abasajja abakazi bakwemulugunya muno abasajja batakwenda kunaba ne bajja bujja mu kitabo atakunaba na mare biro na ikarama zinagarura nkasitani baitu kandi omukazi nwali suppose kuyonja omukusajja ito abasajja badogo kutulora naturally atabo kuba musajja atali waye jasa amufunire kirekyo bado goita abasajja naturally musajja notajwara na primary anda weya omunda arabasajja abamara abusumye batahindwire gonze boxer zabuzo omunda omusajja noba ebyoya byona munkuwawa bikuijuire baro kandi ati nabasajja bakununka nebikara biro bino boje obuho butabo araisi kyonko omusajja bokuba oli mukazi oyino omusajja omusajja ito tutawiki mu bintu bino byokweyonja yonje omusajja wawe muyonje yada niyo badogo kimanyire ito omusajja nyo tugezesa kujwale t-shirt nkeno nkajja hana program ati next nyankwenda nkenda gijwara nkagamba t-shirt kasati ngijwairege muno nkenda gijwara hati wo mukazi ni hao iziramu t-shirt ejwaira guire bukibi ogijwaire muga ni hao iziramu kuyonjo omusajja wawe bujunanizibwa bwawe ati kandi nekintu ekindi yo tumanyire to abasajja okimanyire obutuguru urugwe twenda kurutika yari kinina ko inenda kujwara mukaino rutika hati wo mukazi aho noho izira no ga urugwe runa mota atenyi urujwaire muno otakyora kujwara no muyonja nuwo bujunanizibwa bwawe nko mukazi antaroba nabakazi ba kiro kimo musajja kufunire agenzere mu byamire nawe atabakazi neho ba complainingira ngo kusange kisajja manyaki baire kita kandi tecyali twikara mu bantu abibe mu rugunya nibyo tubaletera hano so tukumalize ntekanza tukwajukiza hiki okunywe kyampenkoni ekyokunywa ekikusingayo bokubano endeke okunywa kitajja kurumya omutwe kitajja kwaho ngo hangova wetungire ekyokunywa kyampenkoni maduka gona gakutunda ebyokunywa omuyihanga nikye kyenye ekyokunywa ekitukweta kyampenkoni kwenda kusima linki bus bakarubasa abantu kubatwara mu mpango kandi babatahia byasi zetu zikabaha muhanda gwa 40 buhimbaho muhanda gwa Kampala ho bulima muhanda gwa Masindi muhanda gwa Kampala zikaba butema muhanda gwa Masindi aho bulima
omuhanda gwa Nanka gwa Bulisa Kigorobya Link Bus bakakora omulimo gwa maani muno bakabarubasa abantu babaleta mu mpango kandi bamara babatahya free of charge watembaga butemba Link Bus so Link Bus management tukubasima muno Link Bus egire bus yesaha 2 eruga Hoima esaha 2 za Rwebagyo negenda Kampala kandi ne ya Kampala eruga Kampala esaha 2 za Rwebagera neija hano Hoima so twekose Link Bus make Link Bus your travel partner rubatanko munkabirodi rubatanka binoijo leka kurubatira mu bus zino haizo genda ne bakumiga bus zona zidama bicucuzi kuiragura biki omutindo go tukaguba Link Bus ikagurugaho ira tukagudibya ebi bus ebindi byo temba no siba mu muhanda tubyeganyire tutembe tukose Link Bus yes nywena hali mukali nabo nsonge gitukwenda kuberekereza bado kwenda kuramukyawo ni wano wange Dan Semboze okanya gatime kyo kwesiga kyonka nyonku kanka kuahura borarora video enu Dan Semboze halo kali esente zango zisindike oburungi Dan Semboze okyanyetaga okimanyire kyayinda nyina bintu bingi binkyayina kukolera tokimanyire ati wikaliza nyoka nkuahura ujja kwijja ontoze Dan Semboze meya Hoima East Hoima ki Hoima West Dan Semboze ukwenda bwange bukuhikeo na narongo ngona inywena Semboze namba yango gine sindika akasente anamba yange nkuramukyaho munywani wange Sky Limit nkuramukyaho Muhammad Electronics nkuramukyaho nanyenywe nabanyenda abazaire bange Businsi mami wange na dadi wange nabene baitinywe naho nali mukali kali tukwenda kuberekereza okwiko tutaitana mu ntekanize ya ezindi Akitara TV tuina Kitara garuzi mutekaze yanga rubazo nkabanyendo mwezi guno kutandika kubungisa by the Kitara FC tugibalizeho Kitara FC tugibalizo tujagibazo kya sabite kyakatane kigaruka kali mwikale kurungi mubaye Kitara TV kwegesa kumanyisa